Yatla a re simolle ka go ela tlhoko ditlhogo. Tatona Masisi a kgotse seabe sa ditshupo tsa gantsi mo go thuseng go tlhabolola mohama wa temothuo. Babereki ba lephata la temothuo ba rotloediwa go tla ka metlhale e tla thusang go tlhabolola mohama wa temothuo. Fa Tshepisi e tshepisa setlhopha sa Botswana se se ileng go gaisana kwa di-Olympiking dikatso tsa madi fa ba ka gapa dietsele. Botswana o ka mogele. Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgoletse barulaganye ba ditshupo tsa gantsi seabe sa bone go tlhabolola mohama wa temothuo go rala lefatshe leno fa bula semmuso ditshupo tsa monongwaga tse di mo ngwageng wa bo 50 a re tshupo tseo gape di nnile le seabe se segolo mo go tlhabololeng mehama e mengwe le matshelo a Batswana ka kakaretso ka jaana di ne tsa tlhama mebereko le gona boremelelo jwa kwa dikgwebo di kopanang teng go ikgodisa. Tatona Dr. Masisi a re go boala le ditswe go bula ditshupo tseo semmuso mo go itumedisitseng ka jaana temothuo e le nngwe ya tsa konokono tse puso e inakantseng le tsone go rudisa itsholelo ya lefatshe leno la Botswana. In all previous annual sessions of the show, it has succeeded in producing a conducive environment for farmers, the business community and individuals, while creating employment opportunities in the transportation sector, catering services, hospitality, artworks, creatives and performances, not only for the people of Khanti, but also for other places from outside the district. The Khanti District Agricultural Show has therefore positively impacted the growth of gainful farming, not just in Khanti, but throughout Botswana. This is evidenced by the achievements of some Khanti farmers whose exhibited animals have previously excelled here and went on to win championships at the National Agricultural Show. Consequently, many have been inspired into the venture of farming, while some have grown from being small subsistence farmers to become big commercial farmers. Re sa le fota utula Masisi wa betse me Susan Ramoswane po kwa ditshupong tse di tsweletseng tsa temothuo kwa gantsi. Tatona a re e le morotloetsi mogolo wa Vision 2036 o rotloetsa Batswana gore le bone ba bele ba bangwe gore ba tokagatse matshelo a bone ka jaana maikaelelo magolo a tebelopele ya lefatshe leno ke gore mongwe le mongwe a atlege. Ke aba ke simolotse ka kgomo tse dintse mo sekeng la me le mo magadi wa me matona ntlaletsa le ba bangwe ba dikgwebo le Batswana hela ka lona ya e le sekao sa gore ha re gatela pele ra ko Vision 2036 botshelo ba teng re batla re be go ntse yang gore tseo go tlase o itekang a thatogela ga godimo ka gore ka 2036 e tla be le kgoro mantlelentele hela mme ke rana ke le mampudi wa 2036 ke nna morotloetsi mogolo wa yone ke nna mampudi ana ka gore ke batla gore le nketse le lona le ha o sena poe ka ya bang o kgona gore wa be sa aparo kana koko o kgona gore wa be setilo o kgona gore wa be diaparo dikobo o kgona gore wa be sengwe se se ka tlhatlosang o mongwe ha leng teng. Re dikgang di mejalo morui mongwe wa monana wa Charles Hill o ne lesego ka Tatona Masisi o na etela lesaka la gagwe kwa ditshupong tse di tsweletseng tsa gantsi mme a reka dihutshane di fera bobedi mo go ene. Tatona Masisi o rekile mo go Retoe ka Jehova yo e le morui wa dihutshane kwa Charles Hill mme a ruetse kwa masimong a New Kanagas. Dihutshane tseo di akaretsa diphelehu tsa mohuta wa Meat Master, Field Master le dipudi tsa Kalahari Buo. Reka Jehova ke mongwe wa barui ba ba dirileng bontle mo karolong ya thuo ya dipudi ka nngwe ya tsone e gapile seetsela sa Grand Reserve Champion of the Yard. Ditshupo tseo tsa gantsi di simolotse beke eno mme gape go ipelelwa dingwaga tse 50 di ntse di tshwarwa monongwaga
di ikaegile ka molaetsa o tlotlomatsang tiriso ya maranyane go fetola ka fa temothuo e tsamaisiwang ka teng mo lefatsheng leno le lebileng mogama o go thusa go tswakanya itsholelo. Fa re tswelela, baithuti ba basetsana ba dikolo tsa dikgaolo tsa kgalagadi le bokone bophirima ba le 20 ba ba neng ba belwa dibaesekele ke lekgotla la Merck Foundation ka tshwaragano le ofisi ya mohumagadi wa Gatautona Menno Masisi ba ne ba kgobokane monogaborone kwa mabaleng a Lekidi go rutwa go palama dibaesekele tseo. Mme Masisi o tlhalositse fa dimpho tseo di ka dirisiwa go rokotsa le go tsosolosa lorato lwa motshameko mo baithuting. A re utlwe ke letleletswe Somolokae. Tiro e ya bopelotlhomogi e dira ka fa tlase ga lenaneo la Educating Linda le le tebagantseng le go nonosa ngwana wa mosetsana mo dithutong ka go fiwa thuto e maleba. Se se solofetswe gape go thusa go tokafatsa maduo le go fokotsa dipalo tsa bana ba ba tswang mo dikolong ka ntata ya go tsamaya sekgala se se leele go ya dikolong, selo se se ba bayang mo diphatseng tsa go tlhaselwa ke dilalome le diphologolo tsa naga gareng ga tse dingwe. Be creative. It doesn't necessarily have to be the conventional sports. Here, we've got bicycles. I know these bicycles were meant for access to education. It was cycling, but cycling connected to education so that they can go to school. But why can't we have cyclists? 2 cycling competitions in South Africa. Why can't we have a group of youngsters representing us? By the Cape Town cycling tour. Joburg 94.7. You just take 5 and it is life-changing. Baithuti ba ba betseng dibaesekele ba supile fa di tla ba kgaolela mosepele wa go ya dikolong. It was really difficult for me to go to school. I was walking 15 kilometers to go to school and 15 kilometers to go home. So I was walking a total of 30 kilometers per day, which was really affecting me academically because I'm a bright student. Ha ke na transport ke tsamaya ka dinao, so ha ke tsamaya maphakela di teng, and then ha ke ora ko sekolo ke a ithela ba bangwe ba simolotse di-lesson. Mogolwane wa thuto kwa kgaolong ya Kgalagadi o tlhomamiseditse mohumagadi Mme Masisi fa ba tla tlhokomela dimpho tse. This exercise needs the leadership, the community leadership. We'll have to call Bokosi, Councillor, because we know very well that these bicycles, I'm telling you, 3 days from today, Bo Uncle will be fighting our girls. Baithuti ba bangwe ba basetsana ba le 20 ba tla duelelwa sekolo le go rekelwa paka yotlhe ya sekolo mo ngwageng tse 5 ka fa tlase ga lenaneo la Educating Linda. Ke letleletswe Somolokae, Botswana Television, Gaborone. Bontsi jwa Batswana ba santse ba tlhala kitso e lekaneng tebang le makalana a thailweng ka maikaelelo a go rola dingongorego ka ditirelo tsa tsatsi le letsatsi tsa maphata a puso. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa ofisi ya moisireletsi Advocate Stephen Tirwa-Kgosi mo Gaborone kwa phuthegong ya bobegadikgang e tlhagolelang tsela ditshupo tsa mafatshe tsa International Umbrella Expo 2024 tse di solofetsweng go tshwarwa kgwedi eno ya hihing go fitlha kgwedi e tlang e tlhola malatsi a 2. A re utlwe Mojadi Mokibelo. Jaaka ofisi ya mosireletsi Shilo Maitamo a gona le seabe mo go tsamaisa le go diragatsa molao le go thomisa dikgang di akaretsa go thoka go nna le maitsholo a amogelesegang mo ditirelong tsa puso, hela go supiwa ga setšhaba se santse se thaela kitso tebang le one makalana a thailweng ka maikaelelo a go reetsa le go rarabola dikgang tse ba kopanang natso mo ditirelong tsa puso, mme go ta ga ditshupo tse go ta ka nako e maleba ka jana go ta aroganwa ka dikitso le methale ya go isa thuto ka setšhabeng ka makalana ao a boikuelo. BOCRA is the Reserve SIM card, is an oversight agency. The Public Procurement Regulatory Authority is an
go makalana a le mantsi a boikuelo a akaretsa DCEC, Directorate on Ethics and Integrity, BOCRA, PPDAB gareng ga mangwe. Re lemogile gore batswana ga ba tlhaloganya gore makalana a thaetswe go ka araba matshwenyego kgotsa dingongora dipegela tsa bone. Ka jalo, nngwe e dikatego tse re di sologetse morago ga ditshupo tse ke gore batswana ba bo ba ka tlhaloganya botoka ka makalana a boikuelo. What oversight and complaint handling mechanisms are there for them to raise their complaints to? Go nonotsha dikitso tsa badiredi ba ofisi ya mosireletsi ka dikgang tsa ditshwanelo tsa batho ke nngwe ya dintlha tse di lebilweng ko ditshupong tseo. We've been trying to capacitate our staff so that they understand exactly what re le ofisi ya mosireletsi teba le ditshwanelo tsa batho re ntse re nonotsha badiredi ba rona ka dikitso go akaretsa go isa bangwe ba bathothomisi ba rona kwa makalaneng a Kenya National Human Rights Commission le la the Commission for Human Rights and Administration Justice of Ghana a ke makalana a di gogang ko pele mo dikganyeng tsa ditshwanelo tsa batho ebile a hilwe teseletso ya go dira ka ga molaong. When it comes to matters of human rights, in the sense that they have always maintained an A status accreditation. Ditshupo tse tsa the International Ombud Expo 2024 di ta akaretsa diofisi tsa mosireletsi di heta 500 go akaretsa le makalana a ditshwanelo tsa batho go tswa mo mahatsheng a heta 100 mme a tabo a supa maitamo a diofisi tsa bone tsa mosireletsi ga mmogo le ka ha ba di thabolang ka teng go araba matshwenyego a setšhaba. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Tona wa temothuo re Felix Molao go itlile babereki ba lephata la gagwe go tswa ka mananeo a tla thusang go tokafatsa maduo mo tirong. Tona a re wa tlhaloganya gore lephata le herahirwe ke dikgwetlho mme fela maikalo magolo ke go batla ditharabololo tsa senela ruri a bua se jaaka lephata le ne le ile go itsheka-tsheka kwa toropong ya Jwaneng. A re utlwe Thato Ranna. Mohama wa temothuo o lebagane ke dikgwetlho di le mmalwa jaaka go kgotlhelesega ga loapi mo go bakang seemo sa bosa se se sa iketlang mo go amang temo le thuo, diji le tsone di amang boleng jwa dijo ga mmogo le kwelotlase ya dipalo tsa leruo mo lefatsheng. Maikelelo a dithuto dipuisano tsa lephata le ke go leka go tsenya leitlho le le tseneletseng go bona gore dikgwetlho tse go ka itepatepangwa le tsone jang. Dumelang ke gore if we all identify our strengths, as I've said, we'll be able to. Ke dumela gore rotlhe fa re ka dirisa bokgoni le maitemogelo a rona re ka kgona go fenya dikgwetlho tse di re emeng pele mo mogameng wa temothuo. Despite the myriad of different challenges tse di leng hape le ga rona, we know the workplace, there are challenges. Our intention for drafting the strategy is to ensure that our NDP 12 chapter is very rich. Maikerelo a rona go dira bokopano go re refatsa gore re baakanyetsa lenaneo le dithabololo la bo 12. Go botlhokwa gore lenaneo le le akaretse dikeletso tsa bana le seabe ba ba farologaneng ka le bone ba thusang go aga itsholelo. The stakeholders feed into the National Development Plan and then hence it will reflect into the bigger picture, which is the economy of Botswana. We are working on an improved extension coordination. We are looking into enhanced project implementation, and we're working very hard to make re lebagane le go netefatsa gore mananeo a rona a tsamaisiwa sentle mo mafelong a farologaneng. Our activities, you know, gore go temolotlo go na le privatized extension service. Also, Motuo le Tlotlo go na le extension service privatization. Lephata leo le itemogetse dipalo tse di golang tsa bangwe ba ba eletsang go beeletsa mo leruong, sengwe se ba reng se a itumedisa. The government has come up with a very good program. Programs actually out of Timor and Tuoletok. Puso e tsile ka mananeo a maikaelelo a one leng go tlhabolola temothuo a tshwana le temoletlotlo le theoletlotlo mme katlego ya mananeo a e ikaegile ka rona gore re a tsamaise sentle. Our program says they are, let's try as much as we can to make sure that we implement them accordingly. The interest that has
been generated towards Botswana in terms of go bo mafatshe a kgatlhagela mohama wa thuo wa rona ke ka ntlha ya tiro e ntle e re e dirang re le babereki ba lephata la temothuo. It is the sweat of our work as employees of the Ministry of Agriculture. Lephata la temothuo le ikaeletse go tshwaragana le maphata a farologaneng a babereki ba bone ba kanyang thuto mo gone segolo jang a rotloetsang tlhabololo ya mohama wa temothuo. Thatoranna, BTV News, Joaneng. Baithuti ba Botswana Defence Command le Staff College ba tshwaragane le khamphane ya Dulax Botswana ba ntšhafaditse matlwana a borutelo a sekolo se segolwane sa Okavango kwa Gumare se simolotseng go dira ka ngwaga wa 1983 mo nakong eno se mo seemong se itumedisang a re utlwe Tiny Tsukudu o tshwereng pego. Go ntšhafatsa sekolo go dira gore se nne phepa le go tlotlomatsa boitekanelo jo bo siameng mme se se godisa maitsholo a badiri ba sekolo le baithuti le gore maduo a bana a felela a tokafala go ya ka dipatlisiso go tlamela ngwana wa mosetsana ka mesangwana ya bomme go ka oketsa sebaka sa gagwe sa go nna mo sekolong ka 30% le go oketsa dipalo tsa go tla sekolong ga bone. And as an education and training provider ourselves, we have taken a deliberate decision for Rona, our corporate social responsibility shall target the education. Ya ka re le sekolo ebile re neela bathuthuto re tse re tshwetso ya gore mo go direleng setšhaba ga rona re tla itebaganya le mohama wa thuto re batla go dira sengwe le sengwe se re ka se kgonang go tokafatsa seemo sa thuto mo lefatsheng leno jaaka go tlhalositswe re ntšhafaditse matlo a borutelo a le 35 go go jelang teng le ntlo ya boapelo tsa sekolo se segolwane sa Okavango re tshwaragane le ba Dulax Botswana ba ba leng teng fa gompieno. Staff room here at Okavango Junior Secondary School in partnership with Dulax Botswana, duly represented here today by Re Moses Mwaluka, the CEO. Badiri ba nna moko thata fa ba direla mo tikologong e kgatlhisang. A good working environment, somehow it is motivating. It motivates our students. It also direla mo tikologong e kgatlhisang go dira badiri le baithuti moko thata se se raya gore re rotloediwa go dira ka botlhaga ka go tokafatsa selebega sa lefelo le re berekelang mo go lone le tla dumanana le nna gore go direla mo tikologong e phepa e le ntle go tiisa moko. Environment, obviously you will agree with me that it is motivational. Wa motivate hela ha o le motho. Baithuti ba sesole ba ne gape ba tlhatlhelela bana ba sekolo sa SA6 ka bothole boitshwaro jo bo lolameng go ba thusa go ntsha maduo a nametsang. Tiny Tsukudu, BTV News, Gumare. Tla ke di be khutlogone fa ke tla go stela mogaka Edwin Masha Khomo go bega ka tsa metshameko dumela motswana. Tla tšego leboge Joey Mothoetso Madume dumela tšeta tšiphutholo tse diphuka tšiphukaletse tšephaelela madume go lona ka lerato tšere a re gate re gatoga fa ya pele gatileng teng ka tsa metshameko ke Edwin Masha Khomo metsone tsare re jaaka go setse di ora di le borataro gore di Olimpiki tsa Paris di simolole semmuso gompieno ka pulo semmuso e tla dirang ditso e diragala kwa ntle ga dikago tsa mabala e le lantlha mo nokeng ya Seina kwa Paris. Batabogi ba le baemedi ba mafatshe ba tla ralala noka ya Seine ka dikepe go supa bontle jwa dikgaisano tseo tse di tseneletsweng ke dikete tsa batshameki gone kwa pulo semmusong eo sekgantshwane sa mabelo a 200 meters le 100 meters sa monogae le tsile Tebogo le Maxine Egna wa motshameko wa go thuma ba tla bo ba eteletse setlhopha sa Botswana pele ka folaga ya lefatshe leno e tla simolla maitsiboeng ano ka nako ya metsotso e le masome a mararo morago ga nako ya bosupa. Setlhopha sa Botswana se simolola metshameko eo ka moso ka motshameki wa go thuma Adrian Robson o tla tsayang karolo mo 100 meters breaststroke ka nako ya 11 maphakela fa mabelo a tla simolola ka kgwedi e tlang e tlhola gabedi. Dikgaisano tsa monongwaga go supilwe fa di lopile madi a kana ka 9 billion euros a ko tlase go feta a dikgaisano tse setseng di kile di tshwarwa di akaretsa tsa ko Tokyo, Rio de Janeiro
London le tsa ko Beijing. Bontsi jwa madi a dikgaisano tse a ne a tswa mo dikompaneng tse di ikemetseng ka nosi, thekiso ya ditekete le teseletso ya kgaso. Fa re gatela pele Lekgotla la Botswana Athletics Association le ategile mo boikopelong jwa lone jwa go gwetla go tshegetsa dikgaisano tsa mabelo tsa kgaolo ya Afrika tsa ngwaga wa 2028. Seo se netefaditswe ke moeteledipele wa lekgotla leo Moses Bantsi mo phuthegong ya babegadikgang maapane Kgomotso Sefako ka dintlha. E ne a re pele ga dikgaisano tsa Africa Senior Athletics Championship tse neng di tshwaretswe kwa Cameroon ka kgwedi ya Seetebosigo, BAA e ne a tsenya kopo ya go tshegetsa kgaisano ya 2026 e neng ya felela e fiwa lefatshe la Ghana, fela BAA e ne a fela ya atega mo kopong ya go tshegetsa kgaisano ya 2028. Gore ne re lekile go bidela go hosta 2026 ya Senior Africa Championship gore te re supehetse bone bao ba buang ba stage gore rona we better we know how to host. Unfortunately, the bid went to Ghana, but we didn't lose. Re ne ra hiwa gore re te re host the Africa Senior Championship ya 2028. Thing is that re ne re dule ha ka mandate from the government gore Hale ka lusai so let's say 2028. Right? It was a clear government mandate gore me hale gore lusa 2026 May 2028. So we managed to be given the 2028 Africa Senior Championship. BAA jaaka e simolotse go nna mangwe a makgotla a tsweletseng ka go dira bonte ga ya ka ya mafou, mme a tsenya kopo e nngwe ya go tshegetsa metshameko ya mafatshe-fatshe ya di-relay ka 2026. We have, as Botswana Athletics, submitted a pre-bid. We met the deadline, World Athletics, to host the 2026 World Athletics Relays. Hopefully, Irile bosheng jana ra tsenya kopo ya go ka tshegetsa kgaisano ya direlay tsa ngwaga wa 2026 e ke tsayang ke re ha sengwe le sengwe se ka tsamaya sentle re ka atlega. Re batla le go tshegetsa dikgaisano tse dingwe tsa mafatshe ka gore fa o baakanyetsa dikgaisano di tshwana le tsa mafatshe tsa direlay o tshwanela ke go dira ipaakanyo fela e mashetla. Ke sone se re neng re batla go ka tshegetsa di-Africa Senior tsa ngwaga wa 2026. But unfortunately, we couldn't. So we need to slot more international competitions. Bantsuna a netefatsa fa kgaisano ya mmamoratwa ya mabelo a Botswana Golden Grand Prix e tla kgona go tshegediwa ngwaga o tang morago ga gore a se ka kgonagala mo ngwaga. Know that disappointingly, we didn't host the famous. Ga ra kgona go tshegetsa kgaisano ya mmamoratwa ya Botswana Golden Grand Prix ka mabaka a neng a le teng. Mme nka le netefaletsa gore ngwaga o tlang e tabo e le teng. E tla re mo tsamaong ya nako re bo rentse re le baya mo dinakong ka dithulaganyo fela tsotlhe. It will be back next year, 2025. BAA ba re maikelo a bone ke go tswelela ba tshegetsa metshameko ya selebego se se kwa godimo ya mafatshe ka seo se ka godisa motshameko o monogae ebile ya dira lefatshe leno boremelelo jwa mabelo. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. E re ka gote lore lo ojwa lo sa le metsi mo go lone kwa lephateng la thuto mo kgaolong ya Borwa Botlhaba. Andrew Ernest o phopotile legetla ba dikolo tse di ikemetseng ka nosi go nna le seabe mo go thuseng gore re bolla talente go tswa kwa moding segolo jang mo metshamekong e santseng e emisitswe ko dikolong tsa puso. Ernest o kaile se ko dikgaisanong tsa mabelo tse di rulagantsweng ke dikolo tse di ikemetseng tsa kgaolo ya Borwa mono Gaborone. Kagiso Molelekwa ka dintlha. Ernest Are nte fela le gona le seabe mo gore bolileng talente ya go tswa ko moding. Dikgaisano tse di thusa mo go bepenyisago ya bana mo metshamekong ba sa le ba botana le seemo sa metshameko ka kakaretso. Bo Tebogo started here. Bonagel Amos started here. And we are grooming Bonagel Amos. Bagaka ba lefatshe leno ba simolotse go nefa mme le gompieno re re bolla bagaka ba ka moso go tswa mo dikgaisanong tse di kweletse di ikemetseng. Mo nakong ya gompieno ga rena metshameko go dikolong tsa puso mme re bereka ka thata go e busetsa.
ke dumela fa ta tiisa tirisano mmogo magareng ga rona re le puso le dikolo tse di ikemetseng ke dumela gore go tsile go tswa batabegi ba thota mo dikgaisanong tse thuto e le nosi ga se yone ya ganyisago e e siameng metshameko le yone e katisa katego. Academics that makes you successful. Even sports can do that. Sport is such that there is almost always a winner and a loser. Winning or losing is just part of mo metshamekong o ka latlhegelwa mme ga o ka ke wa fenya nako le nako se se botlhokwa ke gore o dirise dikgaisano tse go ntsha ga tshweni le go supa bokgoni jwa gago mo godimo ga mo dirisa dikgaisano tse go amogana dikitso le batsaakarolo ba bangwe mme letsatsi la gompieno le le neela sebaka seo. This day is an incredible opportunity to make new friends, foster new bonds, and to share the crucial values of camaraderie and sportsmanship with your peers. Dikgaisano tsa mabelo tsa basimane le basetsana di kgaogantswe ka dikarolo di thataro go simolola ka under 8 go ema ka karolo ya under 13 mme di tseno ke dikolo tse di ikemetseng di le 11 go tswa mo kgaolong ya borabothaba. Bosimagi dikgaisano tsa monongwaga bo gapilwe ke sekolo sa Thornhill ka dintlha le 846 ba salwa morago ke Northside ba ba kokwantseng dintlha le 730 fa sekolo sa legae primary ba feditse mo go a boraro. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Mo dikgaisanong tsa kgwele ya dinao ya bomme sa di-Olympic setlhopha sa Zambia se letse se fentswe ke sa USA ka dino tse 3-0 mo motshamekong wa Group B. Trinity Rodman ke ene a buletseng dino ka go nosa ya ntlha. Mallory Swanson a tswelela ka go nosa dino tse 2 go neela setlhopha sa USA ketapele ya dino tse 3 mo karolong ya ntlha mo metsotsong ya 25. Batshameki ba Zambia ba ne ba leka go itwela fela setlhopha sa USA sa ba gatelela ka jalo setlhopha sa Zambia sa bona karata e khubidu e neelwa Pauline Zulu. Mo metshamekong e mengwe setlhopha sa Germany se fentse sa Australia ka dino tse 3-1 fa sa France se notile sa Colombia ka dino tse 3-2. Re ntse re le mo metshamekong eo no e lengwe ya ga Gabi Nunes e neetse tota e tseneng mo motsotsong wa bo 33 e neetse setlhopha sa Brazil sa bomme phenyo ya no e lengwe go lefela kgatlhanong le sa Nigeria mo motshamekong wa Group C o neng o tshamekiwa maabane a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. The women's football tournament and the Olympics. Draw would not be a bad result here for Nigeria. It is still very early and they have some defending to do. Marta pouncing on the loose ball. Gabi Portillo waits in the middle. That's a clever cutback. And of course, who else but Marta scores for Brazil. The opening goal for the Canarinhas comes from the legend that is Marta. And with that, she scores in her 6th consecutive Olympic. Mothetso morogo wa ngwana ga o tlhotswe ditlhokwa a go di amogele di le kalo tsana kwa bongwe di be khutlogo nefa tshileboge jalo kgaitsedi ke sentle moeng o neng a renola sentle bontle ka puo ye diatla tsemasha kgomo tsetswa thobeng tshile phepa jo imothibi o tla ba bua go tagarela jalo thulaganyo ya Botswana Connect matlhoma bonana ga se matlhokana re bona gape mo go la kamoso mo dibujo. We're gathered here to celebrate not just the opening of a new shopping mall,